You had best unfuck yourself or I will unscrew your head and shut down your neck! Šta da ti kažem? Naše cilje je život. Kako se nositi sa slabim? Sigurno teško. Teško je. Znaš kako? Daj čibar jedan. Evo te, sad ti se popiše Ne vozim, gotovo. Više se ne vozim. Daj, isključi, puhni tu kameru. Nikad ne snimaš kad treba.